Жұма күні ақшама қайырлы олсын. Эфирде заман ноябрьнан 17-сі Қырмыжғалынан 1359 күні студияда сіздермен Шевкет Аматулаев. Селямлайым. Туневан ишгалжилер тарафындан тұтылған Мустафа Мустафаев тапылды. Оны аляда Ақиярда тұта екенлер. Умар арқадашы Ленара Мустафаева айтқанына көре Ақайына Ақиярдаки полиция бөлігіне тек яры кежеде кетіргенлер. Күндевамында оны қайда тұтқанлары белгілі гел. Қадын Ақайынен 2 даққа субетлешіп болған. Мы увидели 12, начало 1 даже ночи там, в Севастополе. Буквально вот 5 минут мы постояли, они сказали, что они его задерживают, оставляют в СИЗО. Ну, естественно, я ему стала успокаивать, что все будет хорошо, пока нам ничего не говорят. Вот адвокат сейчас с ним работает. Мы сегодня вечером поедем, адвокат с нами встречаться. Почему-то мы тоже удивляемся, что нет обвинения пока. Я сейчас подъехал в сельский совет для того, чтобы взять характеристики на мужа. И эта женщина сама, глава сельского совета, в шоке о том, что все случилось, потому что она знает мужа с очень нормальной, хорошей стороны. Они сейчас обвинить могут в чем угодно, чего даже он не совершал, вы понимаете? У меня плохая. Азындан учтын топ кечті ФСБ селялы инсанларнен Берабер ички районында Мустафаевлерінің Курантасына келді. Олар қапуве пенжерелеріні қырып, балаларына ұрды. Тентуф вақтында ясақланған бір шей тапылмады, ләкин айле башы Мустафа Мустафаев яқаланып алып кетілді. Үне Берабер Тентуф Мустафаевлерінің анасы ве Ислам Терек районында яшаған сойларында кечірілген. Межлис кечкен тентувлерінің протокол копияларына елде етті. Бұл вақта Қырым-Татар ресурс мерkezінен Рейса Искендер Бариев атыры телеканалының эфирінде айтты. Весиқаларға көре тентувлеріні Ақияр шеріндегі Русия ичішлер назерлігінің идарет аққачысы майор Дянкин идаре еткен. Мы стараемся сразу же собирать подобные протоколы для того, чтобы четко фиксировать, и у нас была доказательная база в отношении тех людей, которые совершают репрессивные действия. В этом протоколе четко написано, что это тоже доказательство того, что при обыске не было найдено ничего. То есть они пытались найти оружие, они пытались найти какие-то деньги или финансовые средства, либо фальшивые, либо ценности ворованные, или еще там каким-то образом преступным путем добытые средства и наркотические средства. Они ничего подобного не нашли, проведя обыск. Туневан Қырым-Татары Джафер Аметовның евіне телялы ұжым еткен кіші белгіленген. О полицияға аңлатқанна көре Атышевны әселет япмаған. Атышев оселянен қолланмаға білмеген үшін олған деп білдірген. Полиция оны яқаламаған, тек тешкіров кечіре. Ерлі сәкенлер есе о жезаланмасына талап ете. Мы, конечно, хотим, чтобы это справедливо все закончилось. Мы не хотим тут самосуда делать. Мы ждем, хотя бы правильно это все было. Адесет Туневан Қарасу-Базар районы Қышлав Курская көйінде яры кежеде yüz берді. Кімсе яраланмады, ләкин açылған атеш нәтижесінде евінің араба қапусы ве азбарда тұрған машина зарар көрді. Қырымнан тамыр халқына ұлған басқыны тоқтатыныз бөлет алапнен кеченлері олып кешкен Тентуф ве яқаланулардан сон Қырым-Татар еслі басшылары чықышта бұлынды. Бұне берабер олар Қырым-Татар халқына бір олмаға чағыралар. Обращаюсь к силовикам. Перестаньте против нашего народа творить такое беззаконие. Мы это расценим как очередной акт давления на народ и устрашения народа. Мы мусульмане, альхамдулилля, мы будем свою религию соблюдать, мы вернемся на свою землю для того, чтобы созидать. Bizne aziz vatanımızın ayağımam taptap yürürler. Lakin öyle vakit gelir, bunlar bundan yok olurlar. Cemaat-i Müslümin, sizler de bu vaziyetini kabul etmeniz, yüreğinizden hiç olmazsa yüreğinizden narazı olunuz. Ballarınızın, torunlarınıza da bunu aşılanız. Bu bizim vatan. İlle inşallah Allah Teala bizim vatanımızın kaytarıp elimizge verir. Bu yaramay günlerde geçip gider. Biz taşlarmız. Padişahlar, sullar olarak gider. Bizler kalamız. Onun için bu taşlar bir olsa, hepimiz bir olsa, bizim bir yıkılmaz da, bir de bizge bir şey aytıp yapım olmaz.
Бақшарадаки хан сарайынан тамиры тоқтатылды. Bu haqda Қырым-татар фаали Эдем Дудаков Facebook сәйфесінде білдірді. Оның айтқанына көре, ноябрынан 29-ында хан сарайдаки тамир ішлерінен бағылы жемаат музакиресі өткерілежек. Ишғалшылар хан жәмеде сөзді тамир ішлеріна кечіріп 18 асырға айыт языларыны бозды. Хан жәмеден ғайыры сарайынан дегер ядакерлықлары да зарар көрді. Украина Медениет Назирлігі Бақшарадаки хан сарайында кечірілген қанунсыз ішлеріні әжеле тоқтатмаға чағырған еді. Ахмеджеттің Ишғалжелер махкемесі февраль 26 давасыны бақа қоршылажы тарафы махкемеге шаат олырақ Меджлис рейсі Рифат Чубаров и онан муавин ақтемчі гоз давет етілмесіні талап еткен. Қадылар қарар алмақ ечон музакире одасына кеткен. Бұндан евелсі бір қач отырыш башқа күнлерге кечірілген еді. Бұл афта башында қады межғол олғаны ечон махкеме олмады. Ләкин Меджлис рейсінің муавины Эльми Умеровның фікірінже Қырамнан Ишғалжы әкеметі бұл ішнен тек не япажағына білмей, чүнки бұл даванын башма бұсақ темчегоз азат етілді. Русия халқара аланда айтқан лафлары бұтынлей ялан. Меджлис рейсінің муавин ақтемчегоз Русия векілінің Бірлешкі Миллетлердегі Баш Ассамблеясының 3-ші комитетінде япқан чықшыны бөлей затлады. Ақтемчегоз ве Мустафа Джемилев Нью-Йоркта шу топлашувда бұлынған еді. Очень эмоционально проходило, потому что выступление российского представителя, как с этой наглой брехней, естественно, не остается незамеченным. Ключевым было выступление представителя Англии. Также можно с таким удовлетворением я отметил работу той команды МИДа для принятия этого решения, работу нашего лидера Мустафы Джемилева. Как даже я там успел заметить, это проголосовали лучше, чем даже ожидали мы. Украин радиосынан журналисті Павел Шаройканы Беларусияда яқалап жасуслықта қабатлайлар. Бұақта Украина Милли Джемаат телекомпаниясынан идари рейсі Зураб Аласания білдірді. Оның айтқанына көре Украинадаки Беларусия елшіханесі журналистінің тақдирінен бағлы ресми мұражатқа жауап бермей. Павло Шаройканың омыр арқадашы Ақай октябрінің 25-ден евел тұтылмасы мүмкін еді деп тахмин ете. Вона в вічі шукає можливості до звільнення її чоловіка з цього арешту, шукає можливості посилення юридичного захисту і підтримки. Тому, власне, зараз відбуваються її зустрічі з керівництвом Національного радіо, де працює штатним кореспондентом наш колега. Відбувається активізація на рівні Міністерства закордонних справ. Украин радиосында журналист яқаланғанына фалиетінен бағылайлар соңке 4 ай девамында о Беларусияде қырсыланған Украина ватандашы Павел Грипишинен оғрашайды. Останній час Павло переважно висвітлював це засідання тристоронньої контактної групи, яке відбувалося в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він перебував там безпосередньо на тих подіях, тобто він був допущений туди, акредитований. Він все бачив, хто на якому літаку прилітав, хто з ким назад летів там, до Києва, як ці сепаратисти приїжджають і так далі. В принципі, я можу сказати, що ми не можемо відкинути цю версію, що це через журналістську діяльність. Через ті його гострі матеріали, які він передавав про опозицію білоруську, про затримання Павла Гриба на території Білорусі, про маневри військові Захід-2017. Ми цього не можемо виключати. Украина тышышлері назерлігінде журналист Шаройка яқаланғанына білелер, шымды яқалануынан инжеліклеріне огрені екенлері. Міністерству закордонних справ України відомо про затримання в Білорусі громадянина України. І в цьому зв'язку МВС вживає заходів у справі захисту його прав. Обставини і деталі та причини затримання на цьому етапі не коментуємо. Генечесте Алим Беляловқа ярдым концерті кечірілежек генші юнин хастасына оғрады. Саркомасына оғрады Алимнан аяғына кестілер. Оның теделенмесіне әжеле пара керек. Хайрет едбірі ноябрінің 24-інде саат 16-да Украина кинотеатрында олажақ. Анда Қырым-татар ижаткерлары ве ойынжылары чықышта болынажақ. Бұндан ғайры Қырым-татар ярмалығы да өткерілежек. Балалар үшін мультфильм қараманлары ile фото аланы олажақ. Ләқайт қалмағанлардан тедбірге келіп Алим Беляловқа ярдым көстерімлері риджа етілі.
Рак хасталығынен күрешкен қырым татары ярдымға мұқтаж сымды Усейін Сарабелял Украина қытасындаки Кировоград шеріндеки онкодиспансерде тәдәбелене. Екімлер қалын ичегінде рак хасталығы олғанны белгілегенлер. Құранта тәдәбеленуге олған параларны сарф еткен. Тәдәбеленуны девам еттірмек ечен да тахменен 80 000 гривна зарурдыр. Усейін аға 4 бала бабасы ве 7 бала торыны ола. Экранларда қайдетілген телефон номерасы вастасынен қошма мәлімат алмақ мүмкін. Ярдым етмек мүмкін, экранда қайдетілген картаға пара йолламақ мүмкін. Бұл саат қазір олған соңки хаберіміз еді эфиріміздің бүгін программасы девам етемен сізлерінен саат 21-ге қадар салқашам. Көрішкенже.